Na ličkom delu krajiškog ratišta vlada neko čudno preteće zatišje. Frontalnih sukoba za sad nema, ali se svakog trenutka mogu očekivati. Na to ukazuje i ponašanje UNPROFOR-a koji je svoje isturene punktove na granici Krajine i Hrvatske prosto neshvatljivo panično napustio. Takav jedan punkt snimili smo na Puškomet 2 daleko od Gospića. Zanimljivo je da su se UNPROFOR-ci dobrano utvrdili u dubini krajiške teritorije i da iza zidina od peska i zemljanih nasipa čekaju dalji razvoj događaja. A buduće događaje je ovdje zaista teško predvidjeti. Ne treba se čuditi ako Tuđman, hazarderski i verolomno, zapali ratni požar duž svih krajiških granica. Ovdje, na ličkom ratištu, priprema mu se odgovarajući doček, o čemu svjedoče i ovi momci koji svoje tenkove ukopavaju po svim pravilima ratne veštine. Normalno da očekujemo napad i spremni smo da odgovorimo u svako vrijeme i u svako doba. Posade su uvežbane, uigrane i zaista uopšte se ne plašim tog napada.